Kano tongeri bomero ibebethe bikithiulunka mubango ya rwa siasa tupodwari Alhaji Mwendioro ni mwandiki munene wa kiama kia Bas ndani ya Meru akiwa boya murungamo ya Bas bagari atongeire bonde baraba thuri kana baraba appoint ni president skirindo wangi mwanya areo CS mithikali nturi na bo ya kiama kia Bas no monga kirito murungi achoge kiri siasa cia Meru kono ke Meru kiri siasa cia Meru araire kaitene kama kiwa Meru ititi boeta na mbere kwa na batu kulukura 40188 na beto SMS na kiri mitandao yetu wetura maoni yaku na yere kuria utongeri ya Bomeru kaitendeka na siasa cia kiama kia Bas idachiambiritie kaunti ne ya Meru yana tukuduranite kiri nteto cia weru thaithatu Munene wa Jess Francis Ogola ututia kumane na mutino wa ndege ntere cia West Pokot. Rais Ruto weke karona atongere Bomeru onde Mike Makarina idrite akiwa thini ya Meru ni gavana Kawira Mwangaza. Akiama Bambas kuwa kireito murungi atuma rukite siasa cia kaunti ya Meru kuuta tena ukireito wete akuma siasa ne cia Meru kuma mwaka ya 2022. Muthako mwe kwiruta moyo ntere chemo wa nyuma ya wocie lerie ne nonginwe witana royo ruwa keria kururia mwire wawe Onko watu ni kirinteto chiwero dhaidhatu monetoa mathithio ni Maureen Kremi na nibitawa Mutembi Edward. Na tukiambiriria ndi muthenya ruwari Rais William Ruto nethirite aitumiria ati munene wa Jeshi Francis Ogola nethirite tutia kumane na mutino yu ndege yurogwithikire ntere cia West Pokot na nethirite akiwa Kenya ikethira itana mbere nende kwithikira kwantu kwithatu na bendera cionthe ciethire cieculo nusu kenda utia mabisa baba Jeshi barabethire betutia parengwene ya Jeshi. At 2:20 p.m., our nation suffered a tragic air accident in Sindar area, Keben location, Todd Division in Elgeyo Marakwet County. I am deeply saddened to announce the passing on of General Francis Omondi Ogola, the Chief of the Kenya Defence Forces. Together with him in the crash were 11 other gallant military personnel, 9 who also passed on with him, and 2 survivors. The gallant military personnel who passed on with General Ogola are Brigadier Swale Saidi, Colonel Duncan Keitany, Lieutenant Colonel David Sawe, Major George Benson Magondu, who was also the pilot, Captain Sora Mohammed, Captain Hilary Litali, Senior Sergeant John Kinywa Mureithi, Sergeant Cliffons Omondi, and Sergeant Rose Nyawira. The Chief of Defence Forces on board the Kenya Air Force Hiwi helicopter had left Nairobi this morning to visit troops deployed in the North Rift under the Operation Maliza Uhalifu, and to also inspect the ongoing school renovation works in the following schools: Chesitet Primary School, Cheptulel High School, Chepoton Primary School, Ksa Primary School, and Saplimoi Primary School. As part of his working tour, the CDF had been briefed on the security situation by a multi-agency team stationed at Chesitet in Baringo County.
after which he proceeded to the Kainuk Forward Operating Base in the Turkana County, where he addressed troops, commending them for their resilience and operational success. The Chief of Defense Forces and his entourage departed from Kainuk to Chesegon in West Pokot County, where he launched the rehabilitation of Cheptulel Boys High School. He then departed Chesegon for the Recruits Training School in Uasin Gishu County, where he was scheduled to inspect construction facilities at the institution. Unfortunately, the aircraft crashed shortly after takeoff. This is a very sad moment, a moment of great sadness. For me, as the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, it is a tragic moment for the Kenya Defense Forces fraternity, and it is a most unfortunate day for the nation at large. Our motherland has lost one of her most valiant generals. We have also lost gallant officers, servicemen, and women. The demise of General Ogola is a painful loss to me, and certainly the sorrow we all feel about this passing on is shared by all of the people of Kenya, and most especially the KDF fraternity. A distinguished four-star general has fallen in the course of duty and in the service of country. I convey my deepest condolences to all families that are grieving this untimely loss and our mourning nation as well. May the Almighty God rest their souls in peace and grant their families fortitude at this time of very deep sorrow. I also wish quick recovery to the two injured soldiers in this accident who are now muthenya yorwari Rais William Ruto nethira ike karoke mwanya na atongeria ba county ya Meru areo CS Mithika Linturi uria wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi na gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuruba Njuri Ncheke na mona atongeria ba kanisa kendo chura thina cha Meru Ntaira akiaria nende musiasa Mike Makadana nethirite akira baraba o kanisa gana bethire bakira Rais eti thina ya Meru ni mwake ni gavana Kawira Mwangaza na Kawira ari gavana wa Meru tiro Meru ikona thiri. Boniface Mongera aina ripoti. Rena kuokurekana Rais William Samoei Ruto ntukwenda na kuite mushomo na kuruba Njuri Ncheke amona mabisho bamva kuma kaunti Meru garone weru turasakana ne kaunti Nyeri keke nakyo ugebwa we mona sisi na muteteri okyotoke mungeja nthiro nekija bwana Mike Makarena arigana ndena wetekyo bunene akuruba Njuri Ncheke mona thenjeri ibere Rais Ruto omaba kaunti Meru omabungo nabu webobo weta inyaga were ya karanthe umbere mantu yara bukwira president mwire ni Meru thine Meru ira nene ikawira number 3 thine ira nene ikawira number 2 thine ira nene ikawira nyakari nthe o wau kithe ibukonda wa kwa Meru na akuru murungu apotethakia bo etakwareria na benu na wa Meru wakira guo monto maibu batethia mu Meru Makarena arita nambere kuthumbira ntijo kathari akathine kaunti Meru te Meru bongwa na te atongeria bonde indi mutongerio umwe na nyaukeja gukaratia bandu mutongerio gitine manto no jakenderia kumatha itukwenda buye nanze kuwa Kawira no thina batu thaitu tuthikite sniper royo itukuthikana itukuthikana deputy speaker na ndo ni nyingi muno ire ti mama bokare akuwa bure akoro onimbo nokin kabogosoa akuruba Njuri imbo nokin kabogosoa bo wato aburingira kemi na tuthejire akoro betu no muthumbi na jojo Meru kiacokete areria ndeto shemira are OTM abunge ba kaunti Meru na ra kwanda mira bedro betigire bakwithira baikento bena kiriki na beno menyo ba mantu jamira kirigaro Rais
kenda thina cia kimera giki chithiro chikinyira muthesha bururu tariki 26 lirombe MP wakamata antu baku bara bakuthurire kamata murimi omira kamata inyora andamana nawe ngavana beje irora tumatia wita kwa andamana kenda antu baruma mithika komborera arimi bamira mbasi nonto bwina beja tia county bakomborere mambasi beye Nairobi kana bete sagana bere president thina cia mira bare oti arire ntuku eu nontu kubogora na nonto bonte to yonde nande makarinesho kakairi akabole bakedro baike bitina ndoani nyako dombania nonto eji ekedro indao nawe murimi nonto ndakuromba we na Nairobi kawete to president litamboro moyo kurwa mutonyu kwe mithika kanditane ameru kindogo mithika inka ni umwandaratsa ikiarendaratsa yo kinya tumbo kinyila president ende bo aro no ni umuno kurwa president no appointed mithika na orerwa mithika ende imbio kubwithia lakini ende onto nafasi bokuona na intoro bwira ndori otebira tethakia kira kia atetherie ibatu kwira president direct twamwira woigwe mwene makosa nende nona kwenda kwithambia to mwene makosa itaiye ndi bwandikite mantu na mantu yena tariria bukara nthi mbere bwirane nawe ngavana reka ucha roiro na roteti tariki 26 iro kwendeka reporter Antoshero TV kumaja kengine ngine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera akiama kia bas buwite no rumwati ura warenga bana wo mero Kirito Murungi atrebela siasene na witaritaya ora kurare au kabere bidirite nende bakiwa kingankiro royene na ore kiama kikidirite kirumero ninkusene chotongere muno bakienda kuingata mwandiki munene wa kiama kiu Mwambi Imanyara bo etera nende ni kuona mwerekerayo kiama kia bas na gavana ura warenga bana Kirito Murungi ore siasa sionga bana ndani ya kaunti ya Meru chiambirite utumoka mbere ya mwaka yo 2027 Bintirwera giti kinya kiriko kia gisiasa kairi. Bo, nibo bwari ugambi bora warenga bana wabaili wa Meru Kirito Murungi. Ugambi aritire kaita gaka inyuma ya guchindwa kuruwera giti kia ungabana mwakene yungiriele mirongwele na yili. Na kendo tika uiwoni kwa bo, dikira kuma kiriki nganyi kiriki kiongwa. Kithurano kiraro kia muthia, kio kiraria wa kia muthia. Na ntikarunga makura kairi. Kuna ndi retired leader, retired politician wa Meru na ndiko na itumi ya utinda utatanantu utina itumi ya ushambania mbugani mutongeria uramba kona no gwitambere ko watabange mbaru Maya ugambi bobo Kirito konekane ndikieni gya gisiasa muno kirete kya ungabana Meru uchindani bukunia ende murigo yoambiriria takayo kuchokera ringi ngololo ekuringa na pita gatira munya edira itumira kya kedira enda bene kure kana kware lutha kaandika kwindika atura toka itite dukono yuita atia Raro iruka ringo anketha ndike nini ati munya etumirio chokera kokie nweseneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi au wakinyawe otiete atiomba kwithira kiromba akithirano nekiu ontobonekere yakakwenda ko iratu na kuya uchoite kia ungavana wa kaunti ya Meru watu wa Kathuri gokenda ri akathuria mweje akathuria mweje atenda giti kinyaga kenda ri akwena makosa hakuna makosa so otro ndona ndena pressure nditogeta kureni bora yantu be bora ndatuthithia ate antu betu turombe gitegeko bambere ikya rais mbere 2020 bambere kawe deputy president ndere yina murungu abwira bumbire kai buriuga ngabana mbere no murungu obutuma mbuga kireni yetu eteni tuchokere Kirito Murungi kinya nyuma yekia utumiria nkurukia mwaka yumoyo thiria ati atithira kioneka kinine gisiasa nende kiama bakatha kiama kia Devolution Empowerment Party DP kana BAS bethira nindi bakiumaira na kuwa Kirito atetaritaya na kinyara kethira gita abo ya kiama ndi baba kethira baitumira kia taya gwa Kirito kuma elective politics go can determined ne kiama BAS
rĩrĩa kĩama kĩa Mbas gĩgacemania. Twĩna haki ya kũmũgĩra retirement kinya tũmwete tige eu achiete. Na eu achiete is not recognized by the Mbas party. Na kinya akethira itwe twamwete twĩna haki ya gwĩtanja na tũrisigned that decision. Nawe Kiraitu wengwa atumira ntumiri na kwira wina no kithira kathwana kia kunoka kuma siasa atembaru na kinya watu mutangazira narua akare are aware as long as he remains the party leader atena mandate ya gukaranjewe auga kuritaya kana atira ritaya kuririkania ari kurira giti kia ungabana kithurano ne kithiru Kiraitu Murungi ari kia murengo yu Azimio nawe urawaru ya gira giti kia rais murengo ne yu Raila Odinga bedira bakiurawa na kumamila kithurano ne kiu. Nataka afanye kazi na ile team ya kuzimia ama afanye kazi na Kenya Kwanza. Ende kaita kaka inyuma ya kithurano kuthira Rais William Samoei Ruto nethire ni ndia gita Kiraitu no munenkireti ya mukarigiti wa board ya mauta Neo National Oil Corporation. Ontobu boneka ya kauchore ati kabailiba bochokera kinya nyuma ya bokwithira bare andu kaita ka kampeni. Tuyaye akwiringi ngabana Kawira Mwangaza ntuko inkai naonekire ukuma kiamene ke UDA kiamakirane kia Rais Ruto urani kere Kiraitu gite na batuika chore. Gather here to host a delegation from that county led by none other than the governor, Her Excellency Kawira Mwangaza, who is here to show her solidarity and affirm her friendship with the UDA party. UDA considers Meru County as one of its bedrock in support base and a major hinchpin for its political activities. Bailiba nebo Kiraitu na Kawira kithurano ne kithiru bare andu bakathaba gisiasa na kinyaka iteneka kutikone kochore ati kabo kinya kithira bonde bare kabone kia Rais Ruto. Wojo kinangi toriando mugithia mahinda jatano. Nini gigisiasa ni weru ati Kiraitu na Kawira otiwa kwina rwimbo rumwe norongi. Ate kingaingireko yetimene kingaingireko nari kingaingireko Morio keja kwethwa ugo mwije Kawira tino agetari kamuntu ithura asirie mundu ena gakira. Orenge nkurikania gigisiasa Kaduri Murungi na Kiraitu Murungi amona bokwithira bare atori ba Southimenti batithirite kwa kagita bakioneka bare achore bagisiasa. Kaduri itangazite musemeni uyu nirere kuthiuruka ninya naru kurinko winya keyo na oni gutironda atuikaini agenti wa ngavana Kiraitu Murungi wa kumwitanira micemanio kana kumenya campaign program yawe. Kiuria kiria kinene ni kithira bakawatanira na ni ndio chokera kwa Kiraitu Murungi gukioneka kwa ngarathania kiothe kia maune ya siasa gitikia ungavana Meru kikioneka kungenterwa kinyabu kadha na ora mumenu ura kethira italanjo thechia kiboya na muthiene kinyaumbe kunywa Ibo wetekera gukara ndene ya kiama kia Mbas na gukiukira inya. Phineas Imana, Weru TV, Garu ya siasa. Well, Phineas, nande kuma kirono runo tukuona kanya gakonoko etakuraya nchokerete na ateto ingi. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati yasa, ni yara.
mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Ndi ng'ombe ateje ndi nyondo nuja tukangire mwere utebwa ndi mando mabija ateje ria na ndi kama Njoni Njoni antedia John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe icha kunundu chutendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Ndio. Watumbia farmers daily. Ndio. Tumbeje? Ni utetheria ng'ombe wanja weka mapema. Ndio. Neria riringe. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Urito mekama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Imbakuta kama ja farmers milking surf. Makuta jaja. Ndio. Yakarigeria watu kwa nyonto. Ndio. Mastitis. Nankwera amuro kabura ngai ni kwera. Kaigua ntobibyo ndio kugira inanga bita munente theke ndiye ndukene chionde kinto byandethia kauniye ndukene chionde nande into byonde bakugunandethie ku bire ndukene chionde cha Agrovet irire akue nagwe tulingire thimu kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Aya, amna Go TV stream. It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV Stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later anytime, anywhere. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV, love it. Tulitu! Wewe shosh pale. Hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia katuli, ina shida akisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko, tufurahie pamoja. Rugono rwaku ni rwagitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthitho waku. Download app ya Absa Kenya kenda kurugura account yeu. Absa, your story matters. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball.
Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download StarTimes on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nonto mathaicetire na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako huku igwa. kario kagentere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kadiojo tiwa ndumekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukala ni wa nyomba eu zuzu nane netozo Afya Plus Anki menye kezirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi tuona mengi na ndio ya kwanyange na nyoroka tuona bi Afya Plus nacho jumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Tukugwatio geni Otawa Farm Ruire ata twina mithemba mwanya mwanya ya ndethia kwambiria ng'ombe cia iria iria nene cia Freshia na Asha na igukwa iria kinya gugakenera urimi bwaku ng'ombe cia nyama kirendia banyama kana wenda kinya cia kurithia na mithemba mwanya mwanya ya mburi na ng'ondu. Twina inya twana tũmakuyu kana fingerlings cia tilapia na catfish ikiri barabe na weruba kurethia makuyu na inya wenda tilapia inene cia kuria kana kwendia irio. Twina mashunkwa ja maingi ja mathongi mono na jena murio imwe kwa imwe kuma mundene jwetu na kinya wenda ja kwendia aranirie na atwi. Turiongere umenye mantu kathomba jegi urimi no rithi bwa kinande na kinya ukethira ataramba ndithia mwanya mwanya naja ukauma na mbewe kukenete na kinya kithomo kana nakio. Wenda gwika oda yaku kiuria kana yendekithia ringa thimu namba 0795 827743 waranirie na Nkirote. Otawa Farm turiongere wone urimi bwina mwanya. Bono tuweza na mbere kurumira nteto chiwero thaithatu. Munini wa speaker kaunti ya Meru Mwandali Muchiriwa wa Yashore twari ni beyite amakanisa ya Mawa MCK kuromba na kurika uturo botwana twele twawe tula twatera uturo mutinone yo barabara kaunti ya Embu hali rodeketie kwamburwa nendene titana mbere kora ure ongwana hare mathiko dikurero kubwithika musiku wa wondini ya njia Embe Central Jumamosi auke hali awatire mutino etite Nairobi na bana na tongeria parombe tenende uchunkuni kubwithwa hiru de mutino yo Nicola Chabari aina ntetoi Bwana DS ninajua kama kuna caskets ambayo ni nzito kubeba, kasketi zote ni nzito kubeba, lakini ya mtoto ni nzito zaidi. Tena wawe watoto wawili, hata ni ngumu. Ni Mungu peke yake atakusimamia, ni Mungu peke yake atashikilia moyo wako, ni Mungu peke yake Mama Mukami atawashika. Ikiremisa ya muthiaya ana abaere barane ana aba MCA wandi ya njia urano awe munini wa speaker kirimbunge ya county ya Meru Toe Mwenda Ali na arekuruthiritwe kanisani ya MCK ntere echa mawantugo oje muthi. I thank God for the time we shared together. It was too brief. Nara rwaria rukonenie na mutingora wa kiremire ana ababaire rurite nambe na kwaliro kirikana ate mutingoyu no batiri kuthinambe no chunkuno abwega. People planned your death, didn't expect you to be here today.
This is not an accident. Mwenda, you are not supposed to be with us today. Thank God you are with us today, because you are supposed to be gone a long time ago. Remember, after Sniper, there was supposed to be Ayubu Bundi, and then the next person after Ayubu was you. And it came this time. And when we talk, we know what we're talking about. Hamjagongwa kwa sababu ulifanya makosa. Umegongwa kwa sababu ya watu wa Njia Ward. Umegongwa kwa sababu ya watu wa Meru. Umegongwa kwa sababu ya ofisi ya Deputy Governor wa Meru. Ndaiberu ororo sana tuko enge de kuibwa musiasa omwe. I think ibaire bibeto bakiwa bawa Mwendali aratrimanire na manto yau ya twana twawe weta nonto ba makosa ya maingi yarathithitie nonto ba makosa ya maingi yarathithitie ntiko menyo kethera Murungu ogwithia makosa itwana ayo kasia kwe wethire na kana manto ya kawaida utuika mheshimiwa kwamba kulitaana ngarine na much later ngari iko ya timanto ya kawaida no mungato chiliruria no mungato ya agencies investigating agencies yumbe with the root cause of this matter. Ali kenda wondi yawe na targeted ni thirikari yetu mbere wondi yawe yagire maendeleo mwaka budget ya 2022-2023 otebio bionekanire kiri ward ya Njia nonto bwa DS kwithira arungami na Deputy Governor wa Meru na kurungama na anto Njia kuwa manto yau ya okareka tutitikiria ya kareka barabara ciawe ciatewa rũĩ rwaro rwatewa pipe cia rũĩ ciatewa glass kia ECD kiatewa dispensary ciatewa and then onekana bando ikachamba mbuga katoka itie boya kenda areka utongeria bowe nabwo kenda to the line kenda ambiriria kuga ndio mama ibokuona manto yara atrimanite nayo ambo na ngare sina ingora na igime atu na maombolezi ikiringa ingora bionde bitetia antewe tikioga kuona munene yonto yo kidara me akua sore in Meru kana kuinye policy yake utebati upretend wetakare ni wanu ganda koleitha mutongeria to deputy speaker kendo ringwa mbiso posti kistu ndio ku torunga miara kintu ke munene automanete indaka yelesi yire ali akiuma ngare ne double given baringa mbisa ali tulikuwa na kaweria na wengine pale kuringa ndombi sana boga kuona ilo security tutaleta vera you are out of bounds tokeni hapa mara moja ndio tukwenda kuri babuge da butumi ingabana re eunyo pole bureta kana buringa mbisa I think antu betu this is the time the clergy turombe na tuingi oga danto bainga antuku 21 bwana Bishop Alexander Ikabu ito ingi 42 Murungu atoebeberie kombekie no ntuito kuona akatumbo so kange twarirenge tare kukurerwa te siasa te komeki siasa then atuma members bawe pa municipality bondi ya kida kwa sheria kwa buruta antu uombeke baruto ukakuringa micha muntu akweriana bele kwa twe kanto ba kwibare yawa let them come for this foundation Saturday we will give them date na ataomba kweya wondrina ya mheshimiwa Mwenda tukirira oeka kenandra chikolele ngetie we no kendelea kwaria na atatomba kuba twena mas na arua ukeyira na ngari wa kulukira wa itagitura wa chokaringi wa itekee woi na ndo baiba kurira no tiogwa kinya pole ole bobo eta woroi na barabara yako lukirire ontwethiri nyembi yevu eyere geringe sale no tunakumewia iya today while we are mourning and weeping somebody is running around in pretense of giving bursary checks where the schools are closed
Nobody is in a hurry to get bursary at this moment, but because somebody is coming to flatter and tease and to laugh and torment us, she is coming around in pretense of giving bursaries. If I say that is an animal, we will say not. And a poisonous one. And unless you remove that animal from where it is, Meru will never be in peace. Ogwende bakiuga no mwanka Meru ithinambe na ukomborwa na gutire gwaga kiriria. Liberation is never easy. It's only unfortunate that it reaches a point of losing lives. But brother, even be more stronger. My brother, soldier along, where every shock absorbers. My brother, the bus party is behind you. We are a phone call away, and every bus party member in the assembly is instructed to give you all the support you require for the redemption of Meru County. Chiruba did a prayer, and in his prayer, he asked God, why did you have to give me this seat at such a point in time when there are better men and women than me, and when it is horrible in Zambia? And he went ahead and said that we are at war with the devil, but the devil was defeated on Calvary, and Calvary brought us peace, and that is the peace that Zambians will be enjoying going forward, as he declared Zambia a Christian nation. We also want to say today that peace, that when the devil was defeated on Calvary, is the peace that Mheshimiwa Mwenda and other Mheshimiwas from Meru will enjoy from today going forward. Kwa wheelchair, utatoka kwa wheelchair na tutaendelea na vita. Tutaendelea kuhakikisha Meru imepata haki. Mheshimiwa DS na family na ombolezaji baba rea boto abashu asa na assembly tukarwamana na family yali na tuhakikisha justice ikoonekana. Tutegerete na tutiukua na tea kwende tutina networks tuhakikisha justice ikoonekana kenda family ikarabwega na Mheshimiwa Ali ukanoa yara yonde mathena utethi umeki wheelchair yara yonde twafaitaira bado tuendelee fight manka Meru yone freedom na yone liberation. Kinya Murungu wetu areka gutwigwa tuteturia maru tuthaitha Murungu mugwanana. We will stand our ground at whatever cost, even if we lose everything, even if it means losing even our seat. Tugakara tutiromba Murungu mugwanana. Kuma kanisani ya Methodist ya Mawegembe South, Peter Nicholas, Chabari. Muthako muhukuru bwati ati taunini ya Mawantura iriene na iritite moyo nyuma ya wociela iriene riu kuringana na kuji muthako wakinyire ruyene aritanguo na kuombera kuthambira arorokere na kurira kuo kaiteno kau niwe muntu ngine thire tuturo bwa nyuma yawe ukuma ruyene rwa kerio chwana na mwire yo muthako na lazima moto bomo bachiebele tianto nyuma yabo wache muthaka yote thire wite na mbere kuonokia untubo. Ni iriene rĩrĩa rĩrĩ mũciĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Igembe South kĩrĩndĩ gĩkuonekana gĩkinyĩte ngiri kwirorera ikarĩka rĩa kũmakania muthaka ũmwe gwita nguo na kuigĩra iriene rĩrĩ na kũrĩra ationekane kuringa na kũnjĩria ikarĩka rĩrĩ barĩo atũri barĩa bariganĩrĩtie na iria rĩrĩ barĩa athira atĩ mũthaka ũũ ũrĩa bagwĩta Maxi kana Masi akinyĩre itanguo imwe wamwe na thimo na into bingi biria gũkari na bio ambie kamwĩkano jwa iria ambiri kuthamba na mũthiene atonya iriene indi aurira buru ikarĩka riba makitie bunene nontu barĩa athira tĩrĩ mbere mũthaka ũũ kũgeria gũciũraga tontu kũrĩ na igita rĩngĩ acitũrĩrie beteroli na kuigwatia mwanki indi mbati njaga ronokera ciarera muntu ejire rukiri eja arunga mau kukarante na kuigera rujine na kuonekana ginya geja karante au muntu uyu raukumire ruene tutite kioro ene ara alafu akithamba irara akirita arekorita nguo aritangu aracoka atigwa na kabandre kana o irauireke na mekwe na mairore u aukumire ruene ena mana mongo iranje kuwa uire mwake ire na mirendre mtu uyu atara mtu uyu sawa
anto kwenya ringi eretio ciorwa aituria beteruri na kaingira kibiriti etwa Mike ta Maxi na ruare na reo ruare ndio ntukwege mwiso ya kinyontu tuna cieleria no to me aci ari eta no maua no mwana mbaire aja nyume yakwa utigite ikirindi gikinyite ngiri kinyiti gucione ikarikariri na kuikirikana ti ikarikari ya mbere ria muntu kugerwa kuigera kana kuragwa mwiri yuke yugotewa iriene riri untu nandi akaribantiriji bakuromba thirikari ya county ona kinyanene isure ntaira iria riri kenda makarikata yaja jomba ikurigirika antu ibetharo bateirie ne tirware aki na no bauku mama ria ona itarambura ria kinya watio tuika no kuba kuyosia la bena stress yo basie la ro nya muntu oro na kinya muntu oro wa soka huko na edro na makosa no kwa tuika nya kwethirwo mbako ya kaithirwinyerie ne yani iriene karikama iriene karikama mantu amathoku aki utiro yona mantu amawea na uni burankienda kumenyethia thirikari ni ruru soro ntaira kana rutemiro drainage tutake kulianila no twende rukilianila amwe kakaro twikira hasara konaro ringira mbere nara mathaini yatija maingi kirinde gitegerete ntomurume ungi nawe asita na kuwa no acwe mwiri atonya rujine ruru na nyume ya kwereria agitonya tonyaga muthiene kinyawe aurirerie niri na tionekane ringi kinya nyume ya bisa umwe wangari akuria mwanki gutonya kugucwana nawe ungi kunywa we muntu kinya gethra leo Titus Mugo, Maua Fire Station, firefighter. So asubuhi tulikuwa kung'ang'ana kutafuta hiyo mwili, tuliambiwa tukang'ang'ana, tumekosa mara ya kwanza. So sasa tukiwa tumekaa hapa, raia wakakuja na mtu yao akiwa anasema anajua kuogelea. Sasa ndio nimejaribu kumfuata pia, amepotea kwa maji. Mahali mnaona ile manyasi iko pale around 20 meters. So vile nimemuona akiwa amenua mkono kujaribu kufika hapo, by the time nifike nimejaribu yangu miguu, nimechoka. Na venye alikuwa anakaa kama mtu anajua kuogelea, watu wanasema juu kuogelea venye anakaa. Mimi siwezi sema hapo kwa sababu ni wenyeji wamesema kama tumeshindwa wacha wakuje na mtu wao. So tukawapatia chance ya sisi tukaondokea kwa sababu hatuwezi ingilia mambo mengine. Tumefanya party yetu. Ondo na murasta akura si muntu oru. Yande kuguma kwa kumaro wene akura si muntu ora okumero wena kuma ogera themwe. Ogeri kora ogeri anjira ndamya ro komba muntu ora. Murasta kumaro wene na mwanga thai atatura renge. Neiga muntu kakue. Akura renge. Murasta uno kuchore ongeorere rukire. Ako oro ongeorere ora kumero wene themwe. Kuma themo no murasta we ya renge na murasta no kale rwena renge ukuma kure renge ye ukuma murasta ira ta sinki mwankara arakinya ko kare na muntu mo arukire rojene dokere madaya rukire ithanere naryo ndio kinya onge atete wokwa noe roi rwa mukuchia murasta na unkumakwa twamwachia kwau kinya itokoromba thirikari itutethie muno no ntuma kwithira roi ro Dennis Mugendi, Weru TV, Iriene, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Akuroba njuruncheke kaunti ya Tharaka Nithi ni wethirite bakimeneria muthutira yo kisiasa tabakuwa niyo matite bunene ndene ya kaunti ubakiare kaita ko wandi bometintere chekaironi akuroba bo wete siasa ni kumata muno na kuongela mpatho chiki siasa ntore ne untuburane ndeba kuri kinyakari kwithira bakianda mitika iteneka mbura ititena mbere kura kenda ucokanire rera Samurogeshima ena ribotie.
Ikirimani ya Kaireni wadi ya Gamba Ng'ombe ara akurubankia Mayanjuri Ncheke bagwataniri tena Professor Njoka Community Empowerment Foundation bandi meeting kurukia ngiri 5 irinjira ya gucokaniria mwitu urawatura Kirimani hiki bakiaria kiathoni hiki atongoria bankia maeno ya Njuri Ncheke amwe na mugiki wago Professor Erastus Njoka ibameneretie irugutira regi chiacha rirari ukiritwe ndeni ya kaunti no na atongoria barabadhure bagichwa itebinge bya gichiacha gataria na birabadhurirwe bariuga atongoria babu baritumira kagita karakanene kirichiacha inu mwanka bakaga kanya gakurutira akariwira irabadhurirwe thaino titha cia kurutha ciaca cia kuga nduthirwe kana nduthirwe ni thaa cia gutetera antu kuona makurutirwa wira mwega kwogu ningi advice politicians metu mathi magateterere antu mao magwate maundu mamega ni maruthe undu ria ugatuma maririkano rira magethwa mati gukunthino kana rira magethwa mari akuru muno akeragwa nwe watumire bubugia ciaca cia tharakanithi na antu mama gocwaite cia hapa na pale ni tene muno gocwaite ni twenda development tafadhalini ndeto cia gocwaite cia 2027 ni maiga kando twambe turute wira uyu indi Njoka ariuria akari baikire atongoria babula tirini na baba Max kuringana na uruti wira bwago mbere ya kithurano kia mwanka wa 2027 antu mara manengerwo nene wa political leadership ni marute wega nuntu miaka ino etano yathira makethirira antu mangi mariku makiuga ni menda kurutha nao tanio ni na vision yakwa ya kuona antu mama matina mawira huko makuruta mawira kuntu kwingi ni na vision ya alimi methro ni makugia na irio iria ikumaretera mbeca cia kuria na cia mbeca tuiyo tuli akuru tunkienda ciana cietu ikore na thayo tunkienda maringe ciaca iria cia kutuka ni cia maendeleo. Professor Erastus Njoka natariritie kwirutaniria wake kuthimbere gutongoria wandi bwa mitinde ni ya kaunti no atongoria barabangi bakure na bokiri wandi bobo bakinyagiria obatubwa kwanda miti ni foundation itagwa Erastus Njoka Community Empowerment Foundation na ithagirwe prepete mitile yonde ya kubanda gintu kiria kinene muno tungithirwa turi nakio ni kumenyerera environment yetu na kupanda miti leo nderere mbura yaura tukabanda miti tariu ningwijiria guti mundu utikuigua muro utuku kana itu utuku nuntu kuri na greenhouse effect nenwe kathira twabanda miti imingi iria geukia binyenu kana iti enu yonthe nikenda ukukugia na kabebo umde twanda miti 5,000 cia 400 na bado tukathira mbere kuanda na ni nkolomba mtu mtegwe injukumu yae tuthina mbere gutethanirie kuanda miti kiribani giki na kumenyera kubanda te muno ta kumenyera kogu program ya kuthi kumenyera tukamenyera nuntu no tubande miti mingi muno lakini tore ku maintain nikenda environment ile bua kogu ne tuthina mbere na ku maintain ubandi uru wa miti na tumenye miti no to maintain yakura niro environment ile kavua enkiripotera Weru TV kuma Ntere cha Kaireni gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima akariba ntura ya kabutuka iwondine ya riro rorera batura Kenyamare na kinene kethina ya roe kulukirango atrino ya MCA Wantoro Felix Kithenji Ntuona mubunge wa Kolo to kaunti ya Meru Dorothy Muthoni karibane ne bakagunekana kithima kimwe kya roe Ntere ukira kiambiritie kwenjwa ne bode to tumira roe bwa na kinya kureka utumara bodhu kukenera mirandi tina witina mbere ndene ya ntura chio Kevin Kemathi ena ripotie MC wa Rurwarira Felix Kithenji Wantobe watanirite na mbunge wa Kolotwa kuma Ntere Dorothy Muthoni atongoria buru bagunete na werubune ne akariba kabutuke na kithima kimwe kya roe kumania Kenyamara kiria batwire buru kya thine roe Ntere iji rujiro gatuma tukirie urimi ntureje rujiro rugatuma economy yukire ntureje antu betu batithira bari na thina ematunguru mundene antu betu batithira bena thina kuthomithiana nontu bakona mbeca nontu rujiro runje muno engineer gutwa swira narua
iruji rukauma ro rwingi tone ro kurima ro kunywa na rutigare tukundi kinya turi so inkwera antu bakwa baruirwo rera pakethro bari na wasiwasi tugeta mpara kwa mpara utimantu jomba kuthenirwe jonde orimwe ko unaro twigabutukei ruju mwathani ateithie twakinya ntuku ingi so inkuga ibwega na mwathani tena mbere kuonekanira antu bakwa baruirwo rera na mbere arakunde kwina thina eruji indabure agenda ekwa embere eri ruji ndabura ruji ngachwa na njira cionthe Ndoro Muthoni ura witite na mbere burutu tirakariba guntuku na utethio mwanya burabu mukinyira na njira cionthe iria Ruji ruru eja na aru twareta na mheshimiwa Kithinji ruji rubu kanywa ana benu banywe na bajojo banywe teu ko antu betu itotige ko fora play keto mantu tutiara turi intobiria Bible yuga intobia kuthira intobitiomba ugutethia mutuju antu kwemwe jwa kiujo te kurita mpara lakini roje rwa kuita mpara no ntugeto ande nyanci andoroko ukaanda rukwachie ukaanda gintu kingi teu na nkiugo au taka kuringira mheshimiwa campaign ankwaria ma ureri akubwira barabara ate buthithirie nandi no ntwate nae budget onge akeja atinde hao kieni ne kuria mheshimiwa rabo athurire imbibo athithetie uta mheshimiwa omo kinya bukathuro thabu ukomba kuthithia mantu jonthe orimwe akari na aturi banture batithanitie nkatho ciokire atongoria bauni onturu baratwirwo kiene bunene bwa Kinyamara Kiarui egita ria kiraito itwajete antu akairi twang'ang'ana mantu a ruji ruru community changite mbesa kirinde kikionto kuona acha ija changite mbeche cia kuthima ruji ruru na gwitithia pachanga mbesa kintu miaka ene thiri na inde mwanka thaiba taitejira iguru ruji ruriku katugucokeria nkatho nyingi sana ciontu bwa thina onte tira turite iguru ruji ruru mwanka na aru antu kwekinyana na antu kwe murungu yongwere abangite kwau itokwira karibu tuciomeria buru mwanka tutigire muntu onthe akonyorwo jonti kwanu ibangite itugucokeria nkatho sana ugwe na aturi bantureti ponde konjumura mwasimu tumuri bwega tukurati na mono mbuga sa uso tiro rwetera rwa kwe batu na ndi tutathai twithinene sana ndi miunde ya ndi mbuga tutonyaira kana tugeta utaruzi kwa moria na itucokeria moria nkatho nuntu bo tukaribisa ruzi bwana sifiwe nyanko bocokeria nkatho na ara bugetaira kabweta njira cienu iruguri nkuruki nuntu bakurikana nturezi kinya sabusibu wetu tuzu na isi thinera tutura turite sabusibu nyanko cokeria ntu bankatho na nkuruki beta baturikane ruzi bagututethia au angiza uzange tukezo negita ria njira ria stima nyabongo ibakumenya thine ruzi tukuma na tukera ngai bwega Weru TV kuma buri mbita wa Kelvin Kimathi Nyawawe ukara biumia kathumba kienda mtu wa ndibubo yo mutethia kienda kuona koro masikiraithe na atine kino nyumo yo BC yakareke kumutethia mutiyo yurenda ngiri 20 yake ndibore mochiona no ntubo thina ni barombete thirikari ya county no BC mubunge wa Mwekuru county u kwantu mawathe utethio kienda kinyabo baguneka Martin Mwambi ena ntetoi Dumia bika inyuma ya kuromba utethio bwa gwikirwo kuguru kwa mubira masikiraithe na muchi wake mbarechi erume munthi batigitwe na gutinda na gikeno kinene mukuru wake akiugaga barari bakuthina buru nuntu bwa Mwekuru yo kwagia kuguru twafaidikire masi ne ambe kuduma kuguru na ntukuyo mundi akumba kuona kuguru riu ki kuga ni gucokia nkatho girikareke foundation ndi tondu bakuwekiriro kitwaririte na eja twigua na mwanka ntukio mundi dainu turi atwina kuguru Mwekuru akwa masi ai na kuguru ne komba kinyandi na komba godi kuringana na Mwekuru mase mawira make Mwekuru mochie makaomba kwithirwa makithina mbere na tigo gukomba gwichirwa king'otore nyuma ya utethio bwa kumania na mubunge Kareke Mbiuki arathaino ari na kuguru kujero kwa mubira nibejira na bambona na bambigua na ndari ndarondekerwa kuguru riu nio ndi sawa muno riu tumawira twakwa nontu riu nkuona kuguru na nkaomba kuji riu nkambirio kaora nuntu bando ntena
ini kamu gikaroni kia muti uyu kuriri na mutetheri wa mubunge Kareke Mbiuki Timothy Kinegeni twari o aringi twamuruta koguo gaturamuretete riu twamurutire ate na kuguru taino riu twamurete na kuguru twamurutire akidija na miti taino ate kudina miti guku turi kwina atongoria baria bena mawira baria ona be officially be wiro wa kumenyera disability na antu babati kwiumba na antu baria vulnerable no lakini ukethira utedio bwa buti gukinyera antu bukubatirie nitukumenya twina umani rep uri othuritwe nae wa mandate na twamwa wira turi antu ba Tharaka Nithi County no ntu bwa kumenyagira antu tababa wa kumenyagira antu tabamasi na bangi baingi no kadikiria kiriro gikenene ni ati utedio bwa buti kumba kubakinyira na batikumba kubona magita maria mabatirie hamwe na gukena aturi bariuga thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi mono rwangirwa mawathe batibaige kana kubatethia no aburi kwendeka baturaga kubegua nindegua ngwiritwe nuntu bwa masi ndejaga nkegua kurira nkamukiriria nkona ni mtura utangugijiae ndona kuguru bugukari nkamwira ari tiga kulungama nuntu arungama gokagwa na uma obu kakwa inainagana na andi riu ndigua nkenete nuntu kari na kuguru thirikari yonde akaunti na disability bondo na babate disability na babate bariungagira bara disability riu babatendie nuntu be ko bainge muno na batekinyegero na batemenyaga rimwe ka tuguja goterio ri kwa disability tukamaka nuntu na tutibonaga riu tukarigwa ni mbire kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram bitagwa Mateni Mugambi nyuma yawe kurewa ikinya mbere ya kamiti ya Senate ucoke biure bigi utumiribu kigina kia Nairobi nende ya bunge ba county ni bakwenda governor wa Nairobi Johnson Sakaja chunkuno na yukiriwa matalia ya kiwatho. It is our observation, an observation that is now the view of a majority of the city county's residents, that Nairobi could be facing its worst leadership crisis at City Hall in this capital's history. The dream that was sold during the campaigns of a city of order and dignity, hope and opportunity for all has turned into the nightmare that Nairobi is becoming. Clamped in an ever-tightening chokehold of an arrogant, high-nosed, aloof and dangerously corrupt leadership, Nairobi City is drowning in the murky lakes of free-flowing sewerage, estate buried in mountains of garbage, taps whistling to the tunes of dryness as storm waters flood our homes and businesses. The skies, with only 2 years in office, the charges being brought against this city county government are innumerable, and they keep mounting. A recent Auditor General's report unearthed gross mismanagement of public finances, payments of huge amount of monies to ghost workers, corrupt and selective payment of pending bills in exchange for big kickbacks, suspicious accounts, and misappropriation of billions of Kenya shillings. Senate, which has the constitutional mandate of oversight over counties, must process the Nairobi situation with urgency. Governor Sakaja must account to the citizens through appearances before Senate. He must be invited to put the record straight, and these invites are invites that he must honor. We are also calling upon the relevant audit, oversight, and investigative bodies to swiftly intervene and rescue Nairobi from the shackles of rampant mismanagement and incompetence. Nobody is interested in impeaching Governor Sakaja. What we are interested in is a functioning county. Respect to the county assembly members. Respect to Nairobi people who voted for him. Respect to the constitution that when he's summoned by the Senate, he appears and answers the audit query. So the question about whether we intend to impeach or not, it is neither here nor here. Nobody is interested in impeaching him.
ono to kinya muthia wa nteto cio tungu cokiri katho no tubu kuthowatanirite na una katho cia mwanya kire bonde bakinyaniritie nteto cio tupurware amona mubango wa siasa muna to mathithio ukarimu uri ni krimi na ni betawa mutembe Edward. Good night and God bless.